Chairman ka Neutral Border Dispute Redressal Forum HBDR ba chandami sungo ulakam bagi pai ba khasi penar gi bahab hak ilaka labang nang pelut ka blok 1 kerakwa ba trang dik banwan semikraya hanrei kasoka mikraya pat kale bum senyau setia habagran tak sengi ba chandami ulong ba ki borsuka na asam ki krok ki jol ba ki penting ba bertendu ba kin don sya asam hanrei gi pai ba khasi penar kim tre setia ban lai sya asam nama bagi kuat bandon baik semekaya ulang bagi pai ba jong pau tri snong ga rai ban om sim benta ni boycott hak election MLA ban long hak nai tri ya yong hasam bat ga de boycott ru hak election Karbi Anglong Autonomous Council bat kumju hak MP election sya asam nama bagi kuat bandon baik semeklaya ulang ba kibreu ka ilka labang nong pelut kasa hakum dum menta nama ba kim tre ban sya asam hanrei wala kira kwa plat ban itu syam mikhaya handai kasoka mikhaya pat kam patio setia bat mentah ga syam jing nama ba kim don ipik syam mikhaya bat nakani ka daw ki syam jing ban le adharu ban yo jing mentoi nak soka loong ba klenti ya mentah kelong ban pelong setang ya jing yakhi tang ba on serai da ka ka jaj jing yakhi ban penbor ya kasoka mikhaya ban priang bat itu yagi pautri gi snong gi bahab halabang nong pelut hapok blok 1 syam mikhaya Cooperation Movement jungi. Bat hakajing yalang ke balalong khat sau tarik ubnai feb mentau sunem ha baratu nyilarai ban boycott ya ke election MLA jongga jela asam ke ban salong khendai tarik mentau sunem. Bat ru hadin gani. Kajing yalang hi jong ki pai nong song snong jong ka elaka labang nang pelut. Dan ni kata elaka labang nang pelut blok 1 kilarai biang hakajing yalang ke baki lapan long haka santerik ubnai march mentau snem kilarai da kawi kesur ban boycott biang ya kanek election MLA mentau snem te kumar sipun kan mau la artelik election ngila de boycott kabeneng kong kadek election MEC sekiki ong member Autonomous Council kim ong shu kum singi member of district council kum tater ken te ya kani ngila de boycott kabar pade ke election MP ngila de boycott tingla rai ban boycott sakani ka election menta ka bade ka MLA election ka balong ruk election ka ba don kambha ka ba kongsan bah te lengba jong gani ka rai ka jong pai ba ngi don ban ong ya kini ki paradok persnam jungi lari ki don hagano gono ko partiru kide ban sneu thu ya gani baka tege jaka kadang dei padeng gejing ya kaja kaput bat na lor ka niru ki briu ki khasi penar jungi klade boycott election bat kim kwa hiru ban le si mentah hakani election jong jela asam ho ingim la ban len mo wat lada nyirai ma kenaru kidang don hi kita ki wegi ar ke lang yong kuma ong tu jing wai lang yong ki don hi haman ke kenhun ti kani ngim la ban lai ti leng ba jong itu ki lang yong ki bami na ke kenhun jai mriu jong hi kini ke sayok lat ken ti henrai kini ki paradok persnam jong nang ni ki de ban skau thu halor kani bat ki de ban burom hi kani karai ke jong babun balang ba kim de ban lech te ban penship ya ki briu jungi lan ni ban ong ye ki briu jungi bar pen choi ki briu jungi bakin le the wot sete bar ka baar ni don ban kentu hi ye ki paradok persnam jungi baro kam tam ki to ki bang ong menne ki ba sneu thu pakla ka baning kong hi ka de de jing pen be ka baar pat de de jing penting jong kini ki nong karbi ken badon spo asam te kum ba ong ka ketin mo ya ki briu ki batngan ka kepo bad ki briu ki babe kasuk ban pengop suk ban penbi tigi briu jungi menta kelong hakata ke sistem lani hakata ke jing te de ni ka daw ba kini ki we pat kan hunjai ben riu na ka benta ban yo kam trai ke ni ke jaka na marki sneu thu ba ban yo kam trai ke blok 1 ban blok 2 kelong ka ba ba ye ki hadu kata lemda ki yo ban pendon kam de briu jungi jin lada ki yo ban pendon kami ki briu jungi ban pengej ki briu jungi ban kok ngui ki briu jungi bagi briu jungi maki kin ong baki kwa ban le asam satang ka tahe bagen yo ke ni ke jaka de ni ka daw menta haki por dep kumno gile kecing jian lu senam arjar ter ngai kran ni katan ka por hadu arjar khan riu khan jeu kumno kile palat ban ki marat kamut ban be no yingi ken nemar baki asam ki don kam de yi briu ki don kam ye ke jaka phi te haba menta kim la shu ban be te ki sa pon ki sa pa ki sa ayun okay ki sa penbek no ken lamba kita ki skim berit beria ki development kum ta ter kumbang yo iba haka ladang apa kala khat para terik mo khat para terik jong bna feb UCM jong ka Karbi Anglong tu leram rong hang mulai hiar cedu support snong lamarang ban pelong kata ka mass joining program bar ka baar pat de
dang hakani ka pratarik ledang ngam kelet mentau benai march udang hiar sepok sinong muriap menno kampat judon kum kata hendrai hakum kani ke por ngiyo iba wat usi em juga karbi anglongru ulai hiar sepok kita sinong penar na ka pentaban pon ban pak ban kejo ri gebriu jungi ke te nakaleng jungi kum ko forum kumbang ngili railang ngi kentu bat ngi kerpat bar ke cukup poru siau ban ong bang ngi bahamru yepi ki kasih penar jungi bacong basa cebuk blok 1 dalile ru phim dei ban ngop ha kata gajing penbej jong be pat kiken hurjaj bedreu ko oi karoi ka par ngi don kam tang ba kumba long menta karo ka par ayu kata ka bawan tang ha hachwa ka election ke ngi dei ban sngew thu ye kata ngi dei ban sngew thu namar ba kumba long menta ngi kita gi basong basa ke cekah kaput bar kham tampo blok 1 ha gajing sisa nyim dei ban si menta ha kinuk election ru namar ba nadu bangila long nong India ngi sulong tang kita ngi nong penjob election te one election me khali arung ye thep one election asam rung ye thep tang bahadu menta upur usam ro pati kena kata garoi ke parle na ye keren te haga jing sisa barkan ni ga mat lani ga de jing le jong ka sarkar hi kapan bor yengi ban boycott ye keni election te ha saka we ka mat ka ba nyingi la dep ye keren menne mo ngale kendu bat ki arngut laingut kita di advisor ke jungi bat ga jing ye keren jungi ga long ba hadin kata kajing sim sting pelat jongga sorkar Meghalaya namarku melong menta ngadu usnem arhajar RPOR arhajar RPOLai District Council keledep reunification ng ilakal bang na pelut kumang keren skopor ladep aisanat yu acting doloy ladep aisanat ku hechnong ru ne hadu menta ru gamut ba ka sorkar Meghalaya kampar itu igini gisnong kane gade go we kajing ka bakong san bah te dena gadau ba ka sarkar Meghalaya kam itu ye kini gisnong kami sibun ba kicing gibriu jungi hadu menta kim yo ki epix kim yo ki adhar kim yo ki bar certificate kim yo ki sidul trap certificate bar ki beki kan ne ka bapen keluar marching mut bahai gibriu jungi te dena ne gadau ba ngina ka por ngiledep ai kata gajing thok ka babiang chaka government bet kat kung ka prosedur ya ki sidul states mo te sisin kisnong kitha ke itu da District Council UBDO de ban recommend no but under de recommend UBDO komut ke sarkar Meghalaya ga de ban itu no ke ban enroll no ke gitu kisnong baro ban yo ta village code par kumta ter te hadu mentaru komut ke sarkar Meghalaya kampat le te kane ga de ke ke jinge but de ne ga daw ba ki briu jingi kim yo ge ta ki kot ki slaw asam usuk bha ban penbej ber usuk bha ban pengop te de ne ga daw ba ha ga jingi de ba kane nyila ai ga jing tho je government te ke government hadu menta kampat le ai om tangi jing tho mar khmat ka sarkar ngilep ye keren ngilep ye kendu bar chief minister ngilep ye kendu bar ka sarkar lu ngilep ye kendu re hadu mentangi pat yo kata ka respon ni eru hadin nang tangi lepan la arsin kata ka respon ayu government kelele re ye kata ka jubab ru ngingin yo te dene ne ga daw ba mentar ka leng jong aku sherman ngalawan sene ban ye kendu bar kini gi nong yelam ge jungi te ka e ga jing ye keren jungi menta ka long ba setang ban pelong de jing ye khi setang ban pelong de jing ye khi ngamar balai ba dak lenti ke bejajai ngel dep yai kumbang ong do menni nadu arajar khendai ngel form ye kan ke forum jungi ngel lenti claim song thai kumba pig press media barok ke beri nyo trap ru liu i kan ke jingle jungi te omdan lat su do komwe tang ba yemen tahi na kalian ke jungi na kalian ke jonga nyimpat la ban rai le nyimpat la ban ong ha kan uk lenti gen ye khi tang ba ngi le nenga ngel pen sisha ba la da kumyo kumdor ngi ban se ban penlong nok de jingi ki ha jingi de bakani ka kam tat hadu ba ka government kan sa ai ka ta jubab ai kumbalong menta te negaliang District Council hi JHADC mo JT Hills Autonomous District Council nang kong hi kal aisanat swayu acting daloy uprolin semayang hadin gani kamut balapan im ya ka ilaka mo te la aisanat no ya kumba RPOR terligi sinong na po JHADC bat menta pi sete kubang ong duduk menemo ki don ki snong ki basak penting bat ki don ru ki snong ki basak penting de den ke daw hadu menta ki dang don gitu ki we ar lagi snong ki ba mar jan bat ki snong karbi kimnut reban apply sanat he snong sini po GDC kan ni gede ke we ki jing te menta ki la don hi ki ba apply te tharai hadin hagini kita yo baladep ka don ke session stage po GDC ke hadin kan ke session kin sa ai sanat igini ki snong ki ba dang ayu ki ba dang apply tomorrow Igini ki hapo lai sao tali kisnem ngilipan triang cepo asam ru gedang bun ba hi bom don epic cepo Meghalaya ru gedang don hi namar ba asam ngim trek se Meghalaya pat ngimio de ne gini gadau
Re menta na kada gujing dawai jong kakap. Late school na duk kena giba kelas 1 turut lepan adhar. Klaim epik nang non yo adhar. Pi den gadaw menta ba. Kumang ong meni leng ba jong ani gujing dawai jong kakap mo. Ban late belaru ki pan epik. Balik school ru ki pan epik ki pan adhar. Te kibriu jungi kemlak ban sya pi. Den ni gadaw ba. Kebu jing yang ni kibriu jungi ke. Te kumalong menta. Kito ki barang lak ban sya. Kidang ya syak ki bepli bagi tu ki molak ban syak te don ki ba mut ban lek asam ni. Macam ya abang. Lada ni keren nya kata kalong ba du kata-kata. Mo. Namar banta ya ga identity ba pura jong briu labes no hakikot kesla. Om de shu babes hakata ka jinglong tradisional mo jong u ya ka ba la pun hang to la kha hang to la dong long dok long senam hang to. Tengi tip hi ba ki briu hang te gi kasih penar identity jong tina dong sedong tin de lek reti ge dustur ngim laban len. Tang bala da yai pat kata proses ke balang bagi kot kislate kin salong dong we no ge. Kin long kumnor kum kita aliens ki bahap na beneng dengan kin yarai kumno ge sarkar. Tang tai. Tapi